Niki wantah inspirasi angin tiang nyelimurang hati. Sampunang tersinggung yen enten manut ring hati. Nang isu miring semeng tiang sambil nyiup kopi. I had sex. Panjau! Ada awak nih. Awas sing nyemak radio. Apa? Cai. Dan awak tuh. Cai mbes apik, cai meju. Mesti makotaan kene nang menasi baru mesti makotaan. Tai sini. Udah dan awak usah iban aja. Ayo mbes apik ngaya wake curiga kan bon mebo pengit pait mekilit bon. Kita iban ini kan dan iban. Sebenarnya awas yang terima nih. Dan awak salah iban. Aku cai itu doang sing lawese sing ada ngomong kene. Bon pait mekilit apa lah kamah cai nih. Bon tain cai bagian dongkang cai. Nasi, tibi pakai macam jukut ke telur kan. Yang pakai dua. Cai, bon cai, bijak mau pangit pahit makilit, bon punya sing terima awak nenek tanam. Ada tanya awak usah iban ini gini. Tidak tidur, main baru. Astaga rahana awak lah tai di kota dan. Korahnya di mana tuh? Kesa iya. Hai mana? Cai ngangon kotaan. Weh, ono apa kowe? Kowe kok lebihan peto aja juoto lho. Cai to dine ngomong tai, cai megarang tai gejai. Ane
beler to nyet, ade blok to nyet. Cai, cai mas itu. Ya majuto di WC, ngae WC itu mekacakan gitu nyana nama kulo. Cai masih ngelekek tuh, jemak cai, beler-beleran cai, cai sembahyang tuh cai. Uyuk gini, campur cai, lengan-lengan cai. Begitu cai, jane begitu. Oh, bedan.